Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimugire amahoro y'Imana n'imigisha yake. Shukrani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Ibisingizo byiza byose bikwiriye Allah. Rahma na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana yasozereje izindi ntumwa ariyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nkaba mbere na mbere mbanje gushimira Allah kuona jinsi tumepata muda kama huu. Imana yedushoboje kubona umwanya nk'uyu nguyu ili kupata kuzungumzia mada kubwa ambayo ni mada inatatanisha watu ulimwenguni. Kubona umwanya wo kuganira kuri iri isomo ritoroshe ndetse abatuye isi badashoboye gusobanukirwa muri iki gihe. Mada yetu ya leo, isomo ryacu ry'uyu munsi, Qur'ani na Bibiliya, kipi kitabu cha Mwenyezi Mungu? Qur'ani na Bibiliya ni ikihe gitabo gikwiriye kuyobora abantu? Ni ikihe gitabo cy'Imana? Nitawaomba Waislamu, turibuze gusaba Abasilamu na wale wasiokuwa Waislamu ndetse n'abatari Abayisilamu, tufungue masikio yetu vizuri. Aha twicaye hano kugira ngo umuntu akoreshe ubwenge, kwa sababu watu ulimwenguni wamedanganyika sana, kubera ko abantu uyu munsi ku isi baribeshe cyane cyangwa barabeshwe. Haiwezekani Mwenyezi Mungu, ntabwo bishoboka ku Mana atuumbe sisi, Imana itureme, alafu atupe vitabu viwili, hanyuma iyo Mana nijya kutuyobora iduha ibitabo bibiri. Awambie Waislamu, nyinyi kitabu chenu ni Qur'an. Abwira Abayisilamu ngo mwebwe Abasilamu igitabo cyanyu ni Qur'an. Awambie Wakristo, nyinyi kitabu chenu ni Bibiliya. Abwira abatari Abayisilamu ngo namwe igitabo cyanyu ni Bibiliya. Lakini leo tunataka tujue kitabu cha kweli kimoja ni kipi. Ariko uyu munsi ikigenderewe nicyo tugiye kuganiraho, igitabo cy'ukuri cyemewe imbere y'Imana ni ikihe. Lakini kabla ya kuingilia Biblia, tutarinjira muri Bibiliya, nataka tuzungumzie Qur'an. Ndagira ngo tubanze tuganire kuri Qur'an. Watu waelewe kwanza Qur'an, abantu babanze basobanukirwe Qur'an. Qur'ani ni nini? Ese Qur'ani ni iki? Na Qur'an ilikuja kwa lengo gani? Ese Qur'ani yaba yaraje kuzihe ntego? Kitu cha kwanza nataka nionyeshe ndugu zetu, ndagira ngo nereka abavandimwe bacu, Qur'ani na Bibiliya ina tofauti kubwa sana kabisa. Qur'ani na Bibiliya gendemeza ko harimo itandukaniro rinini cyane. Qur'ani maajabu ya kwanza yanapatikana ndani ya Qur'ani. Ibitangaza bikomeye cyane biboneka bwa mbere muri Qur'ani. Qur'ani ni kitabu, Qur'ani ni igitabo ambacho ukakiuliza kila kitu kinakujibu. Iyo ukibashije buri cyo ukeneye kwibaza icyo ari cyo cyose, Qur'ani iragusubiza. Lakini kabla ya kujua Qur'ani, ariko mbere yo kumenya Qur'ani, nataka tujue kwanza hii Qur'ani iliteremka lini. Ndagira ngo twibaze ngo ese iyi Qur'ani yamanutse ite? Ilikuja Qur'ani kwa lengo gani? Ese Qur'ani intego zayo mu kuza yari igamije iki? Qur'ani iliteremka mwezi gani? Ese Qur'ani yamanutse ryari? Ese Qur'ani iliteremka siku gani? Ese Qur'ani yamanutse kuuhe munsi? Alafu ndugu zetu nitawaomba watupe katika Biblia, watuambie tarehe Biblia iliteremka na mwezi Biblia iliandikwa. Turibuze no gusaba rero abavandimwe bacu ba pasiteri batwere ku kwezi Qur'ani Bibiliya yamanutsemo, umunsi Bibiliya yamanutse, n'icyamanuye Bibiliya. Nitaomba mfungulie Qur'ani sura ya 21 aya ya 100, Qur'ani sura ya 2 aya ya 185. Qur'ani kabiri 145, umusomya dusomere. Mwezi huo ndio mlioambiwa ndio mfunge ni mwezi wa Ramadhani, ndio ambao imeteremshwa katika mwezi huo hii Qur'ani, endelea, ili iwe uongozi kwa watu. Tulia kidogo. Mwenyezi Mungu anatuambia, Allah anatubwiye ngo mwezi huo mnaoambiwa, uko kwezi mubwiwe ni mwezi wa Ramadhani. N'ukwezi kwa Ramadhani ko muri cyagiye twiriza ubusa. Huo mwezi ndiyo Qur'ani imeteremka ndani yake. Muri uko kwezi niko kwamanuwe mu Qur'ani. Hii Qur'ani ikaja kwa lengo la kuongoza wanadamu. Qur'ani kandi ntiyapfuye kuza gusa, ahubwo yaje ifite intego yo kuyobora abantu bose muri rusange. Swali, je, katika mwezi wa Ramadhani Qur'ani iliteremka siku gani? Ikibazo kikagira kiti, ese muri uko kwezi kwa Ramadhani Qur'ani yamanutse byari? Qur'ani 97 aya ya kwanza. Ili ndugu zetu, kugira ngo abavandimwe bacu, unajua huwezi ukajua kitabu
ntabwo ushobora gusobanukirwa igitabo haujajua kilianzaje kuja duniani, udasobanukiwe uko cyabanje kuza ku isi, haujajua kililetwa na nani, utanamenye ngo cyazanywe nande, na lengo la kitabu hicho kuja ni lengo gani. kandi icyo gitabo cyari kigambiriye. 97:1 Qur'an. Qur'ani 99:7. Moja nasema Ndiyo. Hakika tumeiteremsha Qur'ani Ndiyo. katika Lailatul Qadr, usiku wenye heshima Ndiyo. kubwa, usiku wa mwezi wa Ramadhani. Tulia. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, Allah aratubwiye muri Qur'an ati hakika ameteremsha hii Qur'an, mu by'ukuri yamanuye iki gitabo cya Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr, muri iryo joro ry'ubugabe, usiku ambao ndani yake mna baraka kubwa, muri iryo joro harimo imigisha itagira uko ingana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, muri uko kwezi kwa Ramadhani. Je, Bibiliya imeandikwa katika mwezi gani, siku gani? Ese Bibiliya abavandimwe bari buze kutwereka ngo yamanuwe muri uku kwezi, ndetse inagera kuri iyi si mwijoro rinini cyangwa mu gitondo iki. Lakini kitu wasiokuwa Waislamu wanajiuliza, abatari abayisilamu ikindi bajya bibaza, ikiwa Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, nimba Qur'ani ari igitabo cha Allah, kwa nini Qur'ani haikuteremka yote mara moja? Kubera iki Qur'ani yose itaje nk'igitabo ngo izire rimwe, lakini ilikuwa inateremka aya moja moja. Qur'ani inatubwira ngo yagiye imanuka aya imwe gahoro. Kwa nini teremka hivyo? Ese kubera iki yamanutse ityo? Fungua sura ya 25 aya 32. Sawa, 25:32. Na wakasema wale waliokufuru, mbona hakuteremshiwa Qur'ani yote mara moja? Unasikia watu wanajiuliza, abantu baribaza bati, ikiwa Qur'an ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, nimba igitabo cy'Imana ari igitabo cy'Imana koko, kwa nini Qur'an haikuteremka yote mara moja? Ese kubera iki Qur'an itaziye rimwe? Sikia lengo la Qur'an kuteremka kidogo kidogo, ariko ndagira ngo wumve ubusobanuro na hikima ubugenge bwa Qur'an kuba haraje bimanuka gahoro. Soma. Naendelea. Ndiyo. Kama hivi unavyoona, tumeiteremsha kidogo kidogo. Ndiyo. Kwa mpango mzuri, ili tudhubutishe, ndiyo, tutilie nguvu moyo wako kwa hizo haya mpya zinazoteremka wakati baada ya wakati. Endelea. Na tumeipanga kwa uzuri. Unasikia Mwenyezi Mungu ati mu by'ukuri urumva amagambo ya Allah. Lengo kwa Qur'ani kuteremka kidogo kidogo, intego ya Qur'ani mukumanuka gahoro. Lengo la kwanza ilikuwa ni ili imani yetu izidi kuongezeka, kwari ukugira ngo buri twebwe urukundo tukunda Qur'ani n'urukundo dukunda Imana bigende byiyongera. Yani aya ilikuwa ikiteremka, uko aya yamanukaga watu wanamuogopa Mwenyezi Mungu, abantu barushagaho gutinya Imana. Aya nyingine ikiteremka, aya yindi yamanuka, wanazidi kumuogopa Mwenyezi Mungu, abantu ugutinya Imana kukiyongera. Ndiyo sababu kubwa Mwenyezi Mungu ateremshe Qur'ani kidogo kidogo. Akaba ariyo ntego ikomeye cyane Imana yamanuye Qur'ani muri ubwo buryo. Fungua Qur'ani muvanywa dufungurire sura ya 17 aya 106. 106 inasemaje? Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali, ndiyo, kwa kuiteremsha kidogo kidogo, ndiyo, ili uwasomee watu kwa kituo, na tumeiteremsha kidogo kidogo iwe wepesi kuhifadhika. Unasikia lengo la Mwenyezi Mungu kuteremsha Qur'ani kidogo kidogo, ati waba wumva ibyiza ubugenge bwa Allah mukumanura Qur'ani gahoro. Lengo la Qur'ani kuteremka kidogo kidogo, Qur'ani icyari kigendera kugira ngo imanuke gahoro. Lengo lake kubwa ilikuwa ni ili Qur'ani iwe rahisi kwetu kuhifadhi, kwari kugira ngo Qur'ani bitworohere kuyifata mu mutwe. Ndiyo maana unaona mtu ana uwezo wa kuhifadhi Qur'ani, niyo mpamvu ubona umuntu afite ubushobozi bwo kuba yafata Qur'ani yose mu mutwe. Lakini wallahi hakuna mtu anaweza kuhifadhi hata kitabu cha Mathayo. Hakuna. Nta nushobora gufata muri Mathayo honyine
ngo afate mu mutwe gusomere Matayo nk'umuntu wahifaje Bibiliya. Hata Matayo sura moja hakuna. Neza na Matayo n'igice kimwe ntushobora kugifata mu mutwe. Lakini Mwenyezi Mungu aliteremsha Qur'ani kwa mpango kidogo kidogo ili Qur'ani iwe rahisi kuhifadhi. Imana ititwamanuye Qur'ani gahoro gahoro kandi tuyipanga neza, no kuyimanura gahoro gahoro kwari kugira ngo mushobore kufata mu mutwe. Lakini mtu atajiuliza, ariko umuntu yafibaza hii Qur'ani kuja, esi Qur'ani mukuza ilikuja natoka kwa nani? Ese yaba yaraje iva hehe? Fungua Qur'ani turebe muri Qur'ani 26:192. Aya, Qur'ani 26:92. Yaani tunataka watu waelewe Qur'ani ni nini. Ndagira ngo abantu basobanukirwe ese Qur'ani ni iki. Tuwaoneshe taratibu ambayo Qur'ani iko ndani yake. Tubereke ubuhanga n'ubugenge byuzuye muri Qur'ani. Watu waache kusoma Qur'ani wakazani ni kitabu cha kawaida. Hapana. Abantu nibagasoma Qur'ani ngo bibeshe ko ari ibitabo kimwe n'ibindi batoragura hano hanze. Soma. Inasemaje? Na bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa nani? Wa Mola wa walimwengu wote. Ishi hapo. Mwenyezi Mungu anatuambia, Allah anatubwira ati hii Qur'an, mu byukuri iki gitabo mureba cya Qur'an ni uteremsho kutoka kwa Mola wa ulimwengu wote. Ni igitabo cyamanuwe kivuye kuri Nyagasani waremye isi n'abayirimo bose. Lakini hauwezi ukapata aya katika Biblia ukwambia hii Biblia ni uteremsho wa Mungu. Hakuna. Ntabwo ushobora kureba muri Biblia ngo usangemo amagambo avuga ngo iyi Biblia mureba ni igitabo cyaturutse ku Mana. Au katika Biblia nzima hivi cyangwa Biblia yose uhere ku rupapuro rwa mbere ukagera ku rwanyu hamuna neno Biblia. Naho biri. Biblia imeandikwa kwenye kifuniko hapa. Biblia byanditse ku gifuniko cy'inyuma gusa. Ukafungua ndani hiyo kauli hamna. Iyo urebye mwimbere ntaho uzasanga ijambo byanditse ngo Biblia. Lakini Mungu anahakikisha hii Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ariko Imana irongera kubihamya ivuga iti iki gitabo mureba cya Qur'ani nitwe twakimanuye kivuye iwacu kwa Allah, kandi cyamanuwe n'uhagarariye isi yose n'ibiri yirimo byose. Lakini mtu atajiuliza, ariko umuntu yakwibaza ati Qur'ani litokaje kwa Mwenyezi Mungu mpaka ikafika duniani? Ese Qur'ani yaba yaravuye ite ku Mana mpaka kugera ku bantu? Kuna njia Mwenyezi Mungu alipitiza ndani Qur'ani. Hari inzira Allah yanyujijemo Qur'ani. Fungua Qur'ani 26, Qur'ani 26 193. 193 inasema ameteremsha haya muhisha sharia mwaminifu Jibril. Unasikia? Aliyeteremsha hii Qur'ani ni malaika Jibril. Ati mu byukuri wamanuye rero iki gitabo nibisobanuka ko ari malaika Jibril. Alikiteremsha kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Akaba yarakimanuye ari ubutumwa kuye kwa Allah. Nafikiri Qur'ani mnasikia jinsi ilivyo wazi kabisa. Ndagira ngo muragenda mwumva tape ku yindi uburyo Allah dusobanurira Qur'ani mu gihe cyaricyo cyose gikenewe. Swali, ikibazo, Mungu alipoteremsha Qur'ani, esige Allah yamanuraga Qur'ani akamkabidhi Jibril, agaha malaika Jibril. Je, Jibril alifikiza hii Qur'ani kwa nani? Ese Jibril yashikirije iyi Qur'ani kwande? Qur'ani 2:97. Alafu mtatuambia Biblia iliteremshwa na nani, kapewa malaika gani, kafikia nabii gani? Ati rero namwe icyo muri budusobanurire, Biblia ni igitabo cyavuye kwande, muradusomera umurongo, cyahawe malaika nde, mudusomera umurongo, uwo malaika yarazanye Biblia ayishikiriza nde? Soma aya 92. Ndiyo. 92 ngapi? Qur'ani 92 inasema 97 inasema sema anayemfanyia ushindi Jibril kwa kuwa ndiye aliyemletea mtume nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwapelekee Wayahudi ni bure. Unasikia? Ni bure. Unasikia? Mwenyezi Mungu anasema ati Allah aragira ati kwamba ni nani anayepinga, ninde waba uhakana kwamba Jibril ameleta Qur'an, kwa malaika Jibril ari we wazanye Qur'an akamfikishia nabii Muhammad kugeza agejeje ku ntumwa y'Imana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri mnasikia jinsi Qur'ani ilivyo wazi. Qur'ani katubwira ngo ninde wapinga ibyo bintu. Qur'ani na tafsiri jinsi ilitoka mbinguni mpaka ikafika dunia ikapewa mwanadamu. Qur'ani yadusobanuriye neza neza kuva yava mu ijuru n'inzira yanyuzemo kugeza igeze ku bantu. Tunamuuliza Mwenyezi Mungu, turakomeza tubaza Allah, je, ulipotuteremshia kitabu hiki Qur'an, ese nimba waratumanuye iki gitabo cya Qur'an, ulikiteremsha kwa Kifaransa? Ese wakimanuye mu Gifaransa? Ulikiteremsha kwa Kiingereza? Ese cyangwa wakimanuye mu Cyongereza? Fungua Qur'ani turebe Qur'ani 26195 ijana mirongo 95. Alafu mtatuambia lugha ambayo Biblia iliandikwa ndani. N'abavandimwe bacu bari buze kutubwira bati Bibiliya ni igitabo cyaturutse ku Mana, gihabwa marayika uyu n'uyu akigeza ku ntumwa iyi n'iyi, iyo ntumwa iraza ikigeza ku bantu, kandi Bibiliya yamanutse mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Tuya moyo wako ili ya Kiarabu ndio waziwazi fasihi na haya yaliyomo katika Qur'ani. Unasikia? Mungu alipofikisha Qur'ani katika dunia, Allah igihe yagezaga Qur'ani hano ku isi, Qur'an ilikuja kwa lugha ya Kiarabu. Aragira ati Qur'ani yaje rero mu rurimi rw'Icyarabu. Qur'an ilikuja kwa lugha ya Kiarabu. Ati Qur'ani yaje mu rurimi rw'Icyarabu, niko Allah tubwira. Ndiyo maana mpaka saizi bado Qur'an iko kwa Kiarabu. Akaba ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi ubundi Qur'ani yemewe ni yayindi ikiri mu mwimerere w'Icyarabu. Lakini Biblia, je, Mungu aliiteremsha kwa lugha gani? Abavandimwe rero mukanya bari buza kutubwira ngo ese Biblia yo yavuye ku Mana imanuwe mu ruhe rurimi? Baada ya kuona mambo kama hayo, nyuma yo kubona ibintu nk'ibi ngibi bavandimwe, tumuulize Mwenyezi Mungu, turakomeza tubaza Allah, hii Qur'an mu by'ukuri iyi Qur'an kuteremka mu kumanuka ilikuja na lengo gani? Ese ni zihe ntego zazanye Qur'an? Qur'ani 41 aya 3. Qur'ani 41 umurongo wa 3. Qur'ani 41:3 inasema hiki nisome hiki ni kitabu kinachopambanuliwa vizuri kabisa, haya zake ni kisomi kilichoteremka kwa lugha ya Kiarabu kwa watu wanaojua heri yao. Unasikia? Hii Qur'an, ati mu by'ukuri iyi Qur'ani ni kitabu ambacho kimepambanuliwa, ni igitabo mu by'ukuri gisobanutse, na ni kitabu ambacho kiko wazi, akaba ari n'igitabo kigaragaza n'ibintu. Lakini lengo la Qur'ani ni kuongoza watu. Atariko mu by'ukuri umwihariko wa Qur'ani n'ubuyobozi ku bantu. Qur'ani 17:82. Qur'ani 17:82. 17:82 inasema na tunateremsha katika Qur'ani ndiyo hayo mafundisho yake ambayo ni ponyo. Unasikia? Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, Allah anatubwiye muri Qur'an ati ameteremsha hii Qur'an, mu by'ukuri yamanuye iki gitabo cya Qur'an ni ponyo, ni umuti, tena ni ponyo la moyo, kandi mu by'ukuri ni umuti uvura ibibazo biri mu mitima y'abantu. Ndiyo maana waislamu, akaba ari mpamvu bavandimwe b'Abasilamu, ikiwa na hasira, nimba waburakaye, soma Qur'an, utajisikia ndani ya roho yako umetulia. Soma Qur'ani, umutima wawe urasubira ku murongo. Lakini maskini kitabu cha ndugu zetu, ati mu by'ukuri bavandimwe, igitabo cy'abavandimwe bacu ukisoma, iyo usomye, utasikia Yesu akapanda Nazareti, akateremka milima, akapanda juu, akachuka, akaenda, akakula, mambo ambayo unasikia hayatafsiriki. Ati bakubwira amagambo adasobanutse ngo Yesu yaramanutse, arazamuka, yambuka umugezi, ararya amati, usanga ari ibintu ngibyo nta magambo aboneye yo kuba yayobora abantu. Lakini Qur'ani nafikiri mmeelewa kwa ufupi. Ariko mu by'ukuri mu ncamake uburyo dushoboye gusobanura Qur'ani, nafikiri muda wa swala umefika. Ngira ngo murabona ko igihe cyo gusara kigeze. Wacha tuswali, reka turekura abayisilamu basali. Baada ya swala, nyuma yo gusali bavandimwe, tuchambue kitabu cha ndugu zetu, hanyuma turi buze gusobanura iki gitabo bita Bibiliya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri katika mazungumzo yetu watu wamepata kuelewa nini Qur'an. Ati ndibaza yuko mu buryo nabaganiriye abantu bamaje gusobanukirwa ese Qur'an ni iki. Na nafikiri katika maneno yangu nilikuwa muwazi sana. Kandi ndetse mu biganiro byanjye navuze ibintu bigaragara kandi byumvikana, isipokuwa katika dakika hizi ambazo zinabaki, usibye yuko iyi minota isigaye, nataka tuchambue kitabu cha Bibiliya. Ndashaka twinjire no muri Bibiliya nayo tuyicokonyore turebe. Watu wajue Bibiliya ni kitabu gani. Abantu noneho basobanukirwe Bibiliya ni gitabo ki. Lakini kabla sijazungumzia Bibiliya, ariko mbere yuko ntari ninjira muri Bibiliya, je, nini Bibiliya ilizungumza kwa ujio wa Qur'an? Ese Bibiliya yaba yaravuze kubigeneye na Qur'an? Kwa sababu hiki kitabu cha Bibiliya mnaona kilitabiri kuja kwa Qur'an. Kubera yuko iki gitabo mubona cha Bibiliya cyahanuye ukuza kwa Qur'an. Fungua kitabu cha Malaki 3:16. 3:16. Inyandiko iratubwira iti maze abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Nuko igitabo kikandikwa imbere ye, igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwihisho rw'abubahaga Uwiteka. Tulia. Bibiliya inasema, Bibiliya iravuga iti wale waliomcha Mungu, babandi batinyaga Imana bubahaga Imana, walipolia barimo batakira Uwiteka, Mungu akawasikia, maze Imana irabumva. Kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele za Mungu. None igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere yabo. Swali, ikibazo, Bibiliya sio kitabu cha ukumbusho, ntabwo ari igitabo cy'urwibutso. Kinaitwa Bibiliya. Cyitwa Bibiliya gusa niko twumva bakira. Lakini Bibiliya inasema, ariko Bibiliya iravuga iti kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele za Mungu. Igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere y'Imana. Tena Bibiliya tayari ilikuwa ilishakuwa, kandi Bibiliya yararangije kubaho. Ni kusema kuna kitabu baada ya Bibiliya kinaitwa ukumbusho kiliandikwa mbele za Mungu. Ni kuvuga ngo hari igitabo cyabayeho nyuma ya Bibiliya cyitwa icy'urwibutso. Je, kitabu cha ukumbusho hicho ni kitabu gani? Ese icyo gitabo cy'urwibutso ni gitabo ki? Fungua Qur'ani 15 aya 9. Turafungura Qur'ani igice cyo cya 15 ku murongo wa 9. Qur'ani 15 mstari wa 9. Ndiyo. Inasema, hakika sisi ndio tulioteremsha mawaidha haya hii Qur'ani, na hakika sisi ndio tutakayoyalinda. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, Imana iravuga muri Qur'ani, hakika sisi ndio tumeteremsha mawaidha, yani ukumbusho. Ati mu by'ukuri twebwe twohereje inyigisho ari rwo rwibutso, na sisi ndio tutakayoilinda, kandi rwo rwibutso ni natwe tuzarurinda. Na Bibiliya ilisema, kandi na Bibiliya nayo ikaba yavuze iti wale wacha Mungu walipomlilia Mungu, bari abantu bubahaga Imana batakiye Imana, Mungu akaandika kitabu cha ukumbusho. Imana itibandikira igitabo cy'urwibutso. Swali kwa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, none ikibazo ku bantu batari abayisilamu, ni kitabu gani kinaitwa ukumbusho zaidi ya Qur'an? Ese igitabo kindi cyitwa urwibutso kirenze Qur'ani wagikura? Bibiliya ni Bibiliya. Bibiliya yitwa Bibiliya. Kwa Kigiriki ni Biblos. Mu Kigiriki ni Biblos. Kwa Kifaransa ni Bible. Mu Gifaransa ni Bible. Haijawahi itwa ukumbusho hata siku moja. Ntabwo yigeze yitwa urwibutso habe n'umunsi n'umwe. Bali kitabu cha ukumbusho ni Qur'an. Ahubwo igitabo cy'urwibutso ni Qur'ani. Fungua kitabu cha Wakorinto, turebe igitabo cy'Abakorinto 13 aya 9. Igice cya 13 ku murongo wa 9. Inasemaje? Abakorinto ba mbere igice cyo cya 13 ku murongo wa 9. Ndio. Inyandiko iratubwira iti kuko tumenyaho igice. Unasikia? Biblia inasema sisi tunajua kwa sehemu. Biblia iravuga iti twebwe kuri Biblia, twebwe muri Biblia tumenye igice. Endelea. Kandi tugahanura igice. Biblia tena inatabiri mambo ya madogo madogo. Biblia yigenda ihanura utuntu tw'uduce duce, yani haijienezi yenyewe. Mu by'ukuri nayo ubwayo ntabwo yiyemera, ntabwo yusuye. Endelea. Kandi tugahanura w'igice ariko ubwikishitse rwose kizasohora. Unasikia?
urumva Biblia inasema sisi tunafahamu kwa sehemu, Biblia inavuga iti twebwe tuziho igice, lakini wakati iliyo kamili itakuja. ariko ubw'ibyuzuye bishyitse bizaza. Ni kusema Biblia ilikuwa nakaa inajua yao ni sehemu, kuna siku kamili itakuja. Ni ukuvuga ngo Biblia y'ubwayo yahanuye yuko ari igice, ariko ibizi neza yuko ari icyuzuye kizaza. Endelea. Biblia igakomeza ivuga iti ariko igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Unasikia? Wakati kilicho kamili kitakuja, igihe ibyuzuye bizaba byaje. Hii Biblia kwa sababu haienei itaondoka. Biblia iravuga iti igihe igitabo cyuzuye kizaba cyaje, Biblia izahita ihagarara, agaciro kayo kazaba karangiye. Sasa kitabu kilicho kamili ni kitabu gani? Ese icyo gitabo cyuzuye kurusha Biblia ni gitabo ki? Ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia dhalikal kitabu la raiba fihi. Niyo mpamvu Imana ivuga muri Qur'an igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa kangahe, ku wa 3, iti iki ni igitabo kitagira makemwa mwo rwose. Muri kitabo nta makemwa ba. Kila kinachohitajika utakikuta ndani ya Qur'an. Kandi muri cyo aricyo cyose uzashaka muri Qur'an uzagisangamo. Tunaingia kwenye Biblia. Biblia ni nini? None twinjiye kuri Biblia. Ese Biblia ni iki? Tunataka tufahamishe Waislamu. Turagira ngo dusobanurire abayisilamu. Katika vitabu Mungu aliteremsha, mu bitabo Imana yamanuye, hakuna kitabu kinaitwa Biblia. Ha gitabo cyitwa Biblia Imana yigeze imanura. Biblia ni kitabu kimeandikwa mwaka wa 1812. Biblia ni igitabo cyanditswe mu mwaka wa 1882 na Wagiriki 70, kandi cyanditswe n'Abagiriki wakakiita kwa lugha ya Kigiriki Biblos. Noneho abo Bagiriki bamaje kucyandika bacyita ngo ni Biblos, yani mkusanyiko wa vitabu. Bivuze umukusanyiko cyangwa ihuriro ry'ibitabo. Ni kusema Biblia sio kitabu, Biblia ni vitabu. Biblia ntabwo bivuga ko ari igitabo kimwe, ahubwo bivuze yuko ari ikusanyirizo ry'ibitabo, ni ibitabo byinshi. Lakini Qur'ani ni kitabu, ariko Qur'ani ni igitabo. Tunaingia kwenye Biblia. Kwinjira muri Biblia none. Je, Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu? Ese Biblia ni igitabo cy'Imana? Kuonesha kwanza Biblia sio kitabu cha Mungu, none kugaragaza yuko Biblia atari igitabo cy'Imana. Aya ya kwanza katika Biblia ni uongo. Umurongo wa mbere na mbere muri Biblia ntabwo ari ukuri, ni kinyoma. Soma Mwanzo 1:1 tutafsirie wapi. Reka turebe Itangiriro 1:1 hanyuma dusobanurira abantu. Inyandiko iragira iti mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yari ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana ndiyo yagendagendaga hejuru y'amazi. Mtu mwenye akili nataka afikirie. Umuntu ufite ubwenge turifuza yuko ahantu yahakurikirana neza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Urabona ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Nchi palikuwa hakuna kitu. Ngo kwisi nta kintu cyari kiriho. Alafu roho ya Mungu ikatembea juu ya maji. Noneho ngo umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Sasa hii maji ilitoka wapi na Mungu hajaumba? None se amazi yavuye hehe kandi Imana itari yagatangiye kurema? Unaangalia? Ntabwo mwumva. Sasa jambo la pili, none icya kabiri ni kuumbwa kwa mwanadamu, ni ukuremwa k'umuntu. Fungua kitabu cha Mwanzo 6:4. Turebe mu Itangiriro 6:4. Tusikie Mungu wa Biblia anatuambia. None twumva Imana yo muri Biblia iravuga iki? Soma 6:1 hadi. Eka duhere ku murongo wa mbere. Itangiriro 6 ku murongo wa mbere. Inyandiko iratubwira iti ndiyo abantu batangiye kugwira mu isi, ndiyo babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongora mwabo batoranyije bose. Urikumva Biblia igitabo cy'Imana? Abana b'Imana bavuye mu ijuru baje kurongora abakobwa b'abantu hano ku isi. Nukuvuga Imana yaturemye twebwe abakobwa beza, yanga abana bayo ndago yabaremeye abagore. Abana b'Imana bava mu ijuru baza gutereta abagore hano ku isi. Unasikia maneno ya Mwenyezi Mungu kweli? Urumva kwera aya ni amagambo y'Imana ko. Endelea. Biblia irakomeza igira iti maze Uwiteka aravuga ati ndiyo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo
bizaba imyaka 120. Endelea. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana. Nibo ntwari za kera zari ibirangirire. Mambo kama haya ndiyo maana mimi naangalia kwamba Biblia sio kitabu cha Mwenyezi. Ati ibintu nk'ibyo kuvuga ngo abana b'Imana ngo baraje barongora abakobwa b'abantu, mbona atari amagambo y'Imana, atari ijambo ritagatifu. Kwa sababu Mungu hawezi akatupenda sisi kuzidi watoto wake. Kubera yuko bavandimwe ntabwo Imana yadukunda kurusha abana bayo. Lau ingekuwa ni watoto wake kweli angewaambia wanawake mbinguni. Iyo biza kuba ngombwa yuko Imana yabyaye abana akaba ari abana bayo, yari kubaremera n'abakobwa beza bahanye nabo. Lakini hayo yote ni mambo ya uongo. Biblia inakuwa inaendelea kumkashifu Mwenyezi. Ariko ibyo byose ni amagambo y'ibinyoma Biblia igenda ivuga, ahubwo ari ugusebya Imana nyagasani. Je, Biblia ni kitabu cha Mungu? Ese Biblia koko ni igitabo cy'Imana? Wakorinto wa 2:11-16. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 ku murongo waho wa 17. Inyandiko iratubwira iti, ndiyo. Abakorinto ba mbere 11:17. Ndiyo. Inyandiko iratubwira iti, ibyo ngiye kuvuga simbivuga nkaho ari ijambo ry'umwami wacu. Muri Biblia none se ibyo ngiye kuvuga simbivuga nkaho ari ijambo ry'umwami wacu. Ibyo byanditswe muri Biblia, igitabo cy'Imana. Ubwo wenda niba utavuga ijambo ry'Imana ubwo hari ibindi wamuvuga. Komeza bumve. Ibyo ngiye kuvuga simbivuga nkaho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'ubupfu. Muri Biblia. Niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. Muri Biblia. Ubwo benshi birata iby'umubiri, nanjye ndabyirata. Nawe arirata muri Biblia, igitabo cy'Imana. Nishimira kwihanganira abapfu, kuko ubwanyu muri abanyabwenge. Murihangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege. Komeza. Nyamara icyo undi wese ahangara gukora, ibi bivuze nk'umupfu muri Bibiliya, nanjye nagihangara. Komeza. Mbese abo si Abaheburayo? Nanjye nuko. Ese uyu ni Imana urimo kuvuga? Si Abisirayeli se? Nanjye nuko. Si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Uyu ni Imana ivuga kuko ni amagambo y'Imana. Si abakozi ba Kristo bagabura ibye? Noneho ndabivuga nk'umusazi. Mu gitabo cy'Imana. Mu gitabo cy'Imana. Hiyo ndiyo sababu mimi kama Muislamu, iyo niyo mpamvu ugiye nk'Umwisilamu, sikubali kama Biblia ni kitabu cha Mwenyezi. Ntabwo nakwemera ko Biblia ari igitabo cy'Imana. Wakorinto 1:25. Abakorinto igice cyo cya mbere ku murongo wa 28. 1:25. Sawa. Abakorinto ba mbere igice cyo cya mbere ku murongo wa 25. Ndiyo. Abakorinto ba mbere igice cyo cya mbere ku murongo wa 25. Kuko ubupfu bw'Imana. Astaghfirullah. Kweli igitabo cy'Imana kivuga Imana ifite ubupfu. Imana itubabarire kuba dusomye amagambo ariko sitwe twayanditse. Uri kumva? Kuko ubupfu bw'Imana mu gitabo cy'Imana bikanye birashoboka. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge. Kandi intege z'Imana zirusha abantu imbaraga. Unasikia? Ndiyo maana mimi kama Muislamu, niyo mpamvu ugiye nk'Umwisilamu, kitabu hiki sikikubali kama ni kitabu cha Mungu. Ntabwo iki gitabo nacyemera nk'aho ari ijambo ry'Imana. Kwa sababu Mungu hawezi andika kitabu alafu ajiite pumbavu. Kubera yuko Imana ntabwo yakwandika igitabo nirangiza ngo yiyite ngo ni ikigoryi. Sasa sikia story za Biblia. Noneho reka twumve noneho amateka ya Bibiliya. Yesaya igice cyo cya 4 ku murongo wa 20. 7:20. Inyandiko iratubwira iti, igice cyo cya 7 ku murongo wa 20 Yesaya. Inyandiko iratubwira iti, icyo gihe Uwiteka azogosha umusatsi ku mutwe. Uri kumva? Biblia kitabu cha Mungu
Bibiliya ivuga ngo ni igitabo cy'Imana. Inasema wakati huo Mungu ataosha kichwa chake. Iravuga ngo icyo gihe ngo Imana izogosha umusatsi wayo, izogosha ku mutwe wayo, nubwo yabwo ku birenge abyogoshesha icyuma cy'igitirano. Unasikia? Urumva? Mungu atajiazima wembe. Imana koko izajya gutira urwembe. Alafu Mungu atakapojiazima wembe, none Imana nijya gutira urwembe, alafu yaze kuogosha nywele zake. Hanyuma itangire kogosha umusatsi wayo. Kweli huo ni Mungu kweli ajiazime? Yaani Mungu ni maskini mpaka ajiazime wembe kweli? Kweli Imana ni inkene ku buryo ajya no gutira urwembe? Ni mambo ambayo mimi kama Muislamu naona kama Bibiliya sio kitabu cha Mungu. Mu byukuri ibyo ni ibintu je nk'Umwisilamu mbona nkabona Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Na swali lingine nataka ndugu zetu waikae wanajua. None n'ikindi kibazo nifuza yuko abavandimwe bacu bicara babizi. Tunajua kwamba kitabu cha Injili kilipewa Nabii Isa. Tuzi yuko igitabo cy'Ivanjili Qur'an tubwira yuko cyahawe intumwa y'Imana Yesu. Lakini ndani ya Bibiliya hamuna Injili ya Yesu. Ariko muri Bibiliya nta vanjili ya Yesu irimo. Kuna Injili ya Matayo, harimo ivanjili ya Matayo, kuna Injili ya Luka, hari ivanjili ya Luka, kuna Injili ya Yohana, hari ya Yohana, kuna Injili ya Marko, hari na ba Marini ya Mariko. Sasa kitabu cha Yesu ni kitabu gani? Ese igitabo cha Yesu kiba hehe? Walikikamata wakaficha wakapandika maneno yao. Baragifashe baragihisha hanyuma bihimbira ibindi bashiramo. Ndiyo maana mimi kama Muislamu siwezi nikaamini kitabu kama hiki. Niyo mpamvu je nk'Umwisilamu Mushishoza nkabona Bibiliya mu byukuri bavandimwe ntabwo ari ijambo ry'Imana kubera ibi bihamya tuberetse. Moja kitabu cha Luka. Luka igice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere. Inyandiko nayo iratubwira iti kubasoma n'abandika. Luka igice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere, abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho. Unasikia? Hizi ni imvaho. Ni imvaho. Bibiliya iravuze iti abantu ni imvaho. Komeza. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho. Kibyemewe natwe rwose. Nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere babigitangira. Unasikia? Bigitangira babibona. Babyibonera ubwabo kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya neza, maze gukurikiranya byose neza, mbereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira. Unasikia? Huyu jamaa alikaa, uyu muvandimwe yaricaye, akaanza sikia habari, agenda baza amakuru, agenda baririza inkuru. Na anafanya nini? Akaandika. Nakora iki? Arandika. Nyinyi mkakamata pa kitabu cha Mungu, noneho mugifata nk'ari igitabo cy'Imana. Na Luka nta nubwo yigeze aba mu bigishwa ba Yesu. Huyu Luka hakuwahi kumuona Yesu hata kwa macho hivi. Ntabwo yigeze abona Yesu habe no ku maso. Lakini walitafuta maneno wakabandikiza ndani ya maneno ya Yesu. Ariko bagiye bashakisha babaririza inkuru, kandi inkuru y'imbarirana tuba bagenda babaririza baravuga bati ibi ni amagambo ya Yesu. 20:30 Yohana 20:30. Inyandiko nayo ikatubwira iti hariho n'ibindi bimenyetso byinshi. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo. Unasikia? Urumva? Kuna mambo mengi Yesu alifanya mbele ya wanafunzi wake. Hari ibintu byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa, hayakuandikwa ndani ya kitabu hiki. Muri Bibiliya ntabwo wabibonamo. Waliyatia wapi? Babishyize he? Alafu unaniambia ni kitabu cha Mwenyezi. None ukambwira ngo ni igitabo cy'Imana. Jambo lingine linanishangaza, ikindi kinangaza humu katika Bibiliya, hano muri Bibiliya, muda ni mdogo, nukubera yuko umwanya ari muto, lakini ilikuwa nimewaandalia vitabu zaidi ya 50. Ariko nari nabateguriye ibitabo birenga 50 ambayo vitabu 50 ambavyo walitoa ndani ya kitabu hiki. Ibitabo 50 bagiye bavana muri Bibiliya, lakini nitawapa vidogo inshallah. Ariko ndaza kubaha bikeya mwihangana. Fungua kitabu cha Nyakati wa Pili 13:22. 13:22. 13:22. Haragira hati indi mirimo ya Abiya, imirimo ya Abiya n'ingesoze nibyo yavuze byanditswe mu busobanuro by'ubuhanuzi Ido. Unasikia? Maneno ya Abiya
amagambo ya Abiya yameandikwa kwenye kitabu cha nabii Ido, yanditswe mu gitabo cyangwa mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Swali, ikibazo, iki gitabo cha nabii Ido cyagiye? igitabo cy'umuhanuzi Ido kiba hehe? Bibiliya imekisema lakini humu hatukionaje. Bibiliya yakivuze ariko muri Bibiliya nta urimo uwo mugabo. Ni kusema ulienda wanakamata wanatoa jinsi wanataka. Nuko ngo baragendaga bagafata ibyo bifuza bigeneye nuko nabo bifuza, nuko bifuza kwigisha bagashyiramo. Nyakati wa pili 9:29. Noneho tugiye kureba muri Ngoma wa kabiri igice cyo cya 9 20 ngapi? 9:29. Igice cya 9 ku murongo wa 26. 9:29 Nyakati wa pili. Ngoma wa kabiri igice cyo cya 9:29. Kandi indi mirimo ya Salomo yose, imirimo ya Salomo yose iyabanje n'iyaherutse, mbese yanditswe mu by'ubuhanuzi Natani, mu by'umuhanuzi Natani. Unasikia habari za nabii Suleimani, amakuru y'umuhanuzi Salomo na mambo yake yote n'ibyo yakoze byose imeandikwa kwenye kitabu cha nabii Nathani, byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Natani. Lakini habari za nabii Suleimani, hicho kitabu cha nabii Nathani katika Bibiliya walikitoa. Ariko uyu muhanuzi Natani muri Bibiliya nta urimo, maneno yake waliyatoa, amagambo yavuze yose ibyo yigishije byose nta birimo, lakini wakaja kubandikiza ndani maneno mengine. Ariko noneho baza gushyiramo ibindi bintu bitari mu buhanuzi, wakasema kitabu cha nabii Suleimani ni mithali. Baravuga ngo igitabo cy'umuhanuzi Salomo ngo ni imigani. Soma migani kidogo watu wasikie maneno ya Mungu. Reka dusome ku migani ho gatoya abantu bumve. Usikie maneno ambayo wanatuambia ni maneno ya Mungu. Noneho twumve amagambo abantu batubwira ngo n'ay'Imana. Mu migani ya Salomo. Soma. Ngapi? Au usoma wimbo ulio bora, wimbo ulio bora. Indirimbo ya Salomo. Mu ndirimbo ya Salomo duhere ku igice cyo cya kabiri, duhere ku murongo wa 8 kugira ngo twihute. Ijwi ry'umukunzi wanjye, ijwi ry'umukunzi wanjye, doraraje asimbuka mu mpinga z'imisozi miremire. Aya na magambo y'Imana. Asimbagurikira ku misozi. Umukunzi wanjye ameze nk'isirabo, cyangwa umucanuzogera w'impara, dorahagaze inyuma y'inkike yacu. Amagambo y'Imana yo arebera mu madirishya, agaragarira hagati y'imbariro. Umukunzi wanjye atangira kuvuga, arambwira ati haguruka mukunzi wanjye, haguruka mukunzi. Amagambo y'Imana, haguruka mukunzi wanjye mwiza, ngwino tujyane, dore itumba rirashize, imvura imaze gucika. Imana irimo kwigisha gutereta. Imana muri iki gitabo, hanyuma ya magambo kambwira ngo n'amagambo y'Imana. Komeza. Imvura imaze gucika, uburabyo butangiye kurabya ku isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze. Ni imitomo. Kandi ijwi ry'intungure ryumvikane mu gihugu cyacu. Umutini weza imbuto zawo z'umwimambere, kandi inzabibu zirarabije. Luka 5:2 ni mengi sana. Ni byinshi. Reka tujye ku gice cya 5 twumva amagambo y'Imana, hanyuma umbwire ngo Qur'an na kindi gitabo noneho binafanana. Hakuna. Twumva amagambo y'Imana, twumve buryo Imana yigisha ibintu, twumve yuko ari iby'Imana. Komeza. Indirimbo ya Salomo igice cya 5 ku murongo wa 2. Nari nsinziriye, ariko umutima wanjye uba maso. Numva ijwi ry'umukunzi wanjye akomanga, aramutse ati nkingurira mushiki wanjye, mukunzi wanjye utagira inenge. Aya na magambo y'Imana. Numa yanjye we kuko umutwe wanjye watonzweho n'ikime, n'umusatsi wanjye urimo ibitonyanga bya nijoro. Nikuyemo umwambaro wanjye, nawambarane. Aya magambo y'Imana. Nikuyemo umwambaro wanjye, nawambarane. Nogesha ibirenge byanjye, nabyanduzane. Umukunzi wanjye asese ku kuboko mu mwenge w'urugi.
Sasa ndugu zangu, none bafandimwe, alafu unaambia haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu kweli? none ubwira abantu koko ubabwire ngo aya ni amagambo y'Imana ko Haiwezekani, ntabwo bikwiriye. ndiyo maana niyo mpamvu mimi kama Muislamu jewe nk'umwisilamu naona maneno haya hayana mwongozo wowote, ati ndabona aya magambo n'ahantu yazakugeza imbere y'Imana, kwa sababu kubera yuko hiki kitabu mnaona, iki gitabo mubona inavyojulikana ni kwamba Nabii Musa akapewa kitabu cha Taurati. bigaragara yuko ibizwi nk'uko Qur'ani bitubwira, intumwa y'Imana Mose cyangwa Musa yahawe igitabo cyitwa Taurati, aricyo cy'amategeko. Lakini katika Bibiliya, ariko muri Bibiliya tuna kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Taurati, tugira igitabo cyitwa Gutegekwa kwa kabiri, yaani ukumbusho wa Taurati. nukuvuga ngo nukwibutswa amategeko. Sasa swali, none ikibazo, Taurati yenyewe ilikwenda wapi? amategeko nyamategeko abaye. Swali lingine, icya kabiri, ukimuuliza ndugu yetu asiyekuwa Muislamu, iyo ubajije umuvandimwe utari umwisilamu, hiki kitabu cha Taurati kiliandikwa na nani? ukamubaza uti igitabo cyo gutegekwa kwa kabiri cyanditswe nande, Atakwambia ni Nabii Musa. akubwira ati ni Mose. Soma 34:1 kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Reka turebe gutegekwa kwa kabiri igice 34 duhere ku murongo wa mbere cyangwa duhere ku wa 8. 34:1. Mose, reka duhere ku murongo wa 8 ku wa 5 kugira ngo twihute. Aya. nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu. Uyu ni Mose urimo kwandika. Mwumve, uyu ni Mose wanditse igitabo, biranditse ni igitabo cya 5 cya Mose, niko umutwe w'amagambo. Musa aliandika kitabu hiki, noneho Mose yanditse iki gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri. Sasa wanatuambia Musa akapanda mlimani, noneho Mose akandika avuga ngo yuriye umusozi akafia huko, hanyuma apfira aho ngaho. yaani unaandika kitabu mpaka unaandika na gizu umekufa. ariko se wandika igitabo ukandika n'ukuntu wapfuye? Kadukomeza, Kitu kinawezekana kweli? ibi murumva bishoboka koko? none ngo uko Uwiteka ategetse ngo amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu. Mpaka Musa anaandikwa jinsi Mungu alimuzika, mpaka Mose yanditse n'ukuntu Imana yamuhambye, kiretse niba ari umuzimu we wabyanditse. ndiyo maana tunawaambia hiki kitabu sio kitabu cha Mwenyezi Mungu. niyo mpamvu tubabwira tuti iki ntabwo ari igitabo cy'Imana. Jambo lingine Waislamu nataka kuambia, ikindi tugira ngo tubwire abayisilamu, mnaona hiki kitabu cha Matayo, murabona iki gitabo cya Matayo. huyu Matayo uyu nguyu Matayo wanatuambia ni mwanafunzi wa Yesu, batubwira yuko ari umwigishwa wa Yesu, lakini huyu Matayo aliandika hapa ni Matayo ambayo hajulikani. ariko uyu Matayo wanditswe hano ni Matayo utigeze kuba utazwi. Soma Matayo 9:9. Reka turebe Matayo 9:9. inyandiko iratubwira iti Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo. Unasikia? Yesu alikuwa anapita, Yesu yararimo agenda, akamuona mtu jina lake Matayo, abona umuntu witwaga Matayo endelea, yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. arahaguruka aramukurikira. tulia. Huyu ni Matayo anaandika, uyu ni Matayo urimo kwandika. anasema Yesu alikuwa amepita, aravuga ati Yesu yari arimo yigendera, akamkuta mtu jina lake Matayo, aza kubona umuntu witwaga Matayo. Sasa wewe unaweza andika barua lao, ingekuwa ni Matayo angesema, iyo aza kuba ari Matayo yari kuvuga ati Yesu alikuwa anapita, ati Yesu yari arimo agenda, akanikuta nimekaa, ansanga jewe nicaye, akanambia nifuate, arambwira ngo mukurikire. Lakini Matayo anasema Yesu akamwambia Matayo, ariko Matayo arimo aragaragaza ko ari undi bazi nawe, arabati yabwiye uwo muntu witwaga Matayo ati tugende. Sasa huyu Matayo aliandika hapa ni Matayo gani, na Matayo mwanafunzi wa Yesu ni Matayo gani? Ese uyu Matayo wanditse ahangaha ni Matayo uhe? ese ibyuriya Matayo umwigishwa wa Yesu byanditse biri hehe? Ndiyo maana Waislamu hatuwezi tukaamini Bibiliya. niyo mpamvu twebwe abayisilamu rwose mujye mwihangana, niyo mpamvu tutemera Bibiliya, tutayizera. 4:12 Ezekieli 4:12 inyandiko iragira iti alafu
watu wenye kuwa hapa mtuambie kweli hiki kitabu kina mwongozo wa Mwenyezi Mungu kweli? hanyuma abantu muri hano mutubwire ko iki gitabo ari icy'Imana. Unajua katika Qur'an, urabona muri Qur'ani Mwenyezi Mungu ametuhusia kukula chakula kizuri. Imana muri Qur'ani yadutegetse kujya turya ibiryo byiza, chakula safi kabisa, ibiryo bimeze neza kandi bisukuye. Lakini tusikie chakula gani Bibiliya inatuhusia kula. Ariko twumve ese ni ibihe biryo Bibiliya yategetse intumwa z'Imana ngo zigaburira abantu. Soma Ezekeri igice cya 4 ku murongo waho wa 12. Inyandiko iratubwira iti ibyo byo kurya uzajya ibirya nk'imitsima ya sayiri, kandi uzajya ubitekeshereza amabyi y'abantu mbere yabo. Unasikia maneno ya Mungu? Asema ko aya ni amagambo y'Imana ko, yaani hii ni blueprint mpya Mungu anatupatia katika Biblia. Natekereza ibyo nibi iyo ni marigarida y'Imana yabiduhaye yo muri Bibiliya. Yaani ukamate mkati, nuvuga ngo ufate umugati pakaye mavi, usigeho amabyi, ule mbele ya watu, uriri imbere y'abantu. Mungu anatuamrisha hivyo. Kweli iyo Mana itutegetse ibyo, iyo Mana ntabwo yabikiri. Kweli yule atakuwa ni Mungu, si Mungu wa ajabu. Iyo yaba ari Imana koko. Ndiyo maana mimi kama Muislamu siwezi nikaamini maneno kama haya. Niyo mpamvu twebwe nk'abayisilamu, niyo mpamvu tutemera amagambo nk'aya. Yeremiya igice cya 8 ku murongo wa 8. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge, kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yahinduye amagambo y'Imana ibinyoma. Aya magambo abanditsi bayahinduye ibinyoma. Ese wakurikira ibinyoma? Fungua hapa kuikosora, usomee watu wasikie. Ufite Bibiliya 9:3 agenderebe ahantu mu ijambo ry'ibanze hatangira, areba ahantu handitse ngo ikosora ku rupapuro rubanza rwa mbere mu ijambo ry'ibanze. Ahantu handitse ngo ikosora kuri B. Hana abantu bakurikirane bumve amakosa twasanze muri Bibiliya yera. Amakosa basanze muri Bibiliya yera. Subiramo. Amakosa twasanze muri Bibiliya yera barayakosoye. No kuvuga Imana yamanuye igitabo yandikamwe amakosa. Abakristo babonye kuriya barayakosora. Urugero muri Zaburi 110, muri Zaburi 110 ku murongo wa mbere haburaga igice cy'umurongo. Imana yibagiwe igice cy'umurongo, none twacyongeye, abantu bacyongeramo. Unasikia maajabu hayo? Murumva ibintu bitangaje nk'ibyo. Endelea. Muri Yohana mu rwa gatatu rwa Yohana umubare w'umurongo wa 15 ni wari wanditsemo. Baongeyemo. Imana yaribagiwe. Unasikia? Ndio maana sisi Waislamu hatuamini Biblia. Kwa nini? Niyo mpamvu twebwe abayisilamu tutizera Biblia. Kubera iki? Waislamu hapa tuna Biblia mbili hapa. Hano dufite Biblia ebyiri. Hii inaitwa Biblia takatifu. Hano dufite Biblia ntagatifu. Na hii ni Biblia sijui kama inaitwa Biblia yera. Hano hari indi Biblia sinzi yitwa nayo Biblia yera. Hii ina vitabu 66. Biblia yera ifite ibitabo 66. Hii ina vitabu 73. Nono hakaba ni ntagatifu igira ibitabo 73. Ukimalizia kwenye hii Biblia, iyo ushoje hano kuri iyi Biblia wanakwambia usiongeze wala usipunguze. Iyo urebye hano kubera ko bayigabanije, reka dusoma hagabanye. Ibyeshuri 22:19 haratubwira hati Ibyeshuri 22:19 nihagira kandi ugira icyagabanya ku magambo ari muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izavanaho umugabane yagombaga kubona ku giti cy'ubugingo. Nukongere cyangwa hano ubwo iyi Bibiliya iratubwiye ko ntuzibeshye ngo ugabanyeho cyangwa wongereho. Ifite ibitabo 73. Iyi nayo ina vitabu 66. Iyi nayo tumureba ifite ibitabo 66. Soma hapo. Nayo ikavuga iti, nayo ikihanangiriza ivuga iti Ibyeshuri 22:18 umva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti ntagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo.
Hii ina vitabu 66. Iyi ngiyi ifite ibitabo 66. Inatuambia usiongeze wala usipunguze. Iratubwira iti nyamuneka ntuzongereho kandi ntuzagabanyeho. Hii ina vitabu 73. Iyi nayo ifite 73. Usiongeze wala usipunguze. Na iravuze iti ntuzongereho ntuzanagabanyeho. Tuamini 73 usiongeze au tuamini 66 usipunguze. None ko zose zatubwiye ngo ntuzongereho cyangwa ugabanyeho, ari ifite 73 n'ifite 66, turemere iyihe tureke iyihe? Ndiyo maana sisi Waislamu hatuamini Bibiliya. Niyo mpamvu natwe twebwe abayisilamu tutemera Bibiliya, kuko na Bibiliya ubwazo ntabwo zemerana. None urabona iyi ngiyi irapinga iyi nayo ikayipinga. None sasa mimi kitu najiuliza, none je ikintu nibaza, je kweli Mungu ndiye ambaye aliandika mambo haya yote? Ariko se Imana mu by'ukuri niyo yakoze ibi byose? Kwa kumalizia nisomee Warumi 7:14. None twebwe mu kurangiza turasoma mu Baroma igice cyo cya 7 ku murongo wa 14. Inyandiko itubwira iti tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Amategeko n'ay'umwuka, ariko jyeweho ndi wa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Huyu ni Paulo. Urabona uyu ni umuhanuzi ngo witwa Paulo. Ana vitabu 14 katika Biblia. Afite ibitabo 14 muri Bibiliya. Anasema yeye, aravuga ati pajewe Paulo anaongozwa na dhambi. Ati je mu by'ukuri genzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jewe ndi wa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora. Paulo hajui mambo ambayo anafanya, kuko ibyo ashaka atari ibyo nkora, atari ibyo akora. Uyu ni umwanditsi wa Bibiliya. Komeza. Ahubwo ibyo nanga, ahubwo ibyo yanga akaba ari ibyo nkora, akaba ari ibyo akora. Niyo mpamvu wumvishe badutegeka no kurya amabyi. Ibyo yanga ni ibyo akora. Komeza. Ariko ubwo nkora ibyo ntashaka, ibyo akora byo adashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sinyuba nyibikora. Ntabwo ari Paulo ubikora, ahubwo ni icyaha kimbamo, ni icyaha kimurimo. Umuntu afite icyaha kimurimo agiye kwandika Bibiliya naho ngo n'amagambo y'Imana. Ndiyo maana sisi hatuamini Biblia. Niyo mpamvu twebwe Bibiliya mu by'ukuri muzabona tutayizera. Kwa kumalizia napatia ndugu zetu aya ya Qur'an. Mu kurangiza wenda nagira ngo duha abavandimwe bacu umurongo wa Qur'ani. Mungu anasema, Imana iratubwira iti, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Iyi Qur'ani ni igitabo kitabamo gushidikanya muri yo. Ni uongozi kwa wachao Mwenyezi Mungu. Iki gitabo Qur'ani ni igitabo kiyobora abantu batinya Imana, bubaha Imana. Kwa hiyo ndugu yangu, kubw'ibyo abavandimwe, kwa kumalizia, mu kurangiza siku ya leo, uyu munsi tumesoma Qur'ani, wasomye Qur'ani, tukasoma na Biblia. Soma na Biblia. Naomba ndugu zetu kwa kutetea Biblia, ndasaba abavandimwe bacu mu kuvugira Biblia, katika maandiko ya Biblia watuoneshe neno Biblia. Mu nyandiko bari buduye batwereke umurongo ugaragaza Biblia, batubwire bati Biblia yanditse hano mu gice kiniki, umurongo uyu n'uyu. Nikaupata mimi niko tayari kufuata Biblia. Ati rwose ati uwo murongo nimubonamo nanjye nzasoma Biblia nzayikurikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.